Il-Belt Valletta, is-soċjetà Palestinjana f'Malta qalet li ma taqbilx mal-ftehim li l-President Amerikan Donald Trump għamel mal-President tal-Iżrael. Ftehim li jagħti persentaġġ tal-art Palestinjana lill-Iżrael u jillimita aktar id-drittijiet tal-Palestinjani. One News tkellem mal-Ambaxxatur Palestinjan għal Malta li semma kif dan il-ftehim jillimita s-saħħa u drittijiet li l-Palestina għandha bħala pajjiż. There is no right of refugees to return to their homelands. There is no right of access of sovereignty for the Palestinian people, no control over the airspace or the Palestinian waters or natural resources. Ġie diskuss ukoll kif tul is-snin il-Palestina bdiet tiċkien bit-territorji tagħha imorru għand l-Iżrael. Intqal kif il-Palestina tixtieq sitwazzjoni fejn iż-żewġ pajjiżi jkunu jistgħu jgħixu fil-paċi, iżda qed iqisu li dan il-pjan ta' Trump huwa inaċċettabbli. Unfortunately, we don't consider this as an acceptable plan because it doesn't recognize any rights of the Palestinians of having their sovereign state, or it attacks all the international agreements and UN resolutions in this regard. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.